Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ñañaykuna turaykuna kunanqa kasianchis 11 de enero del 2026 hinallataq kunan domingopiqa yuyarinchis Dios taytanchispa bautizakusqanta domingo del día del bautismo del Señor ahnata nispa yaki navidastapas sumaqta noqanchisqa Wisk'ayapunchis hinakaqtinqa ñañaykuna turaykuna ñanchik kamaykuña kay programaykichis katikistakuna rimayni urqunta q'asanta sumaqta ñañay turay wasapayamuykuña nakaqtinqa ñañaykuna turaykuna ñawpaqman purinanchispaq ñawpaqman taskirinanchispaq kay programanchis ñawpaqtaqa kamaqninchis Diosmanta mañaykusunchis chaypaqa llapanchis ch'uñunchista sombrerunchista maypiña chaypiña kaspapas ch'utiykuspanchis mañaykusunchis nisunchistaq qullanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo, sutimpi hinataq kachun Jesús. Yayayku hanaq pachakunapi kaq sutiki yupaychasqa kachun, qhapaq kayniki nuqaykuman hamuchun, munayniki ruwasqa kachun, imayna hanaq pachapi, hinallataq kay pachapipas. Sapa p'unchayt antaykuta kunanquwayku, huchaykutarip pampachawayku, imayna nuqaykupas nuqaykuman huchaykunata pampachayku hina. Amataq kachirwaykuchu wataqayman urmanaykupaq. Yallinaq tukuy manalinmanta qhispichiwayku hinataq kachun. Hinallataq mañaykusunchis mamanchis María ama chayninta nuqanchispi ki programanchispi hinallataq llapan uyarimuqkunata amachananpaq chaypaq napaqkusunchis much'aykusqayki María Diospa graciawan tasqankanki apunchis Diosmi qan warmikunamanta qullanami kanki wiksaykimanta paqarimuq Jesús wawaykiri qullanantaqmi. A Santa María Diospa maman, nuqayku sapakunapaq mañapuwayku, kunan wañuyku pachapipas hinataq kachun Jesús. Gloria yayapaq churipaq Espíritu Santo paqpas. Imayna ñawpaq karkan kunanpas wiñaypas mana p'uchukayniyuq pachakamapas hinataq kachun. Qullanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutimpi hinataq kachun. Ancha manasqa ñañaykuna turaykuna ñayakunanqa kasianchis nisqaypas hina 11 de enero del 2026 nisqañariki ñataq watapas qallaririkapun ishki semana ñañaykuna turaykuna 2026 ñarik 2025 pasapoña kayna kunan 2026 piñ karunchis hermanos y hermanas catequistas imata ruwashankichis aykata ruwasyankichis rinch'arichis kunan 2026 piñan kanchis chayqa musuq kunata imatapas proyectariksunchis ruwarisunchis ñañaykuna turaykuna nakaqtinqa kunan domingopiqa ari napaykuyninchis kan añanchakuyninchis kay programanchis lluqsirimushan gracias a Internet impecable, hinallataq rikis llapallan radionchikkunata watan tincha acompañabasunchis hinaqa riki napaykunchis Radio La Salle de Urubamba, Radio Caliente de Quiquijana, Radio Sangate de Congate Tinque, Radio Municipal de Paucartambo, Radio Illari Quebrada Honda, Radio San Cristóbal de Chinchero, Radio Vida Huasi, Radio Poder Huaynac, Auriquis Picanchi, Radio La Merced Señor de Huanca, San Salvador, Radio Municipal de Ampara, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Catca, Radio Municipal de Sangarara, Radio Municipal de Huancarani, Radio Limón de Coasa, Puno, Radio La Soberana de Calca, Radio Virgen del Carmen de la Parroquia de Paucara, Huancavelica, hinakaqtinqa ñañaykuna turaykuna, allin hamukuykachun kay programanchis katikistakuna rimayni nuqaykuqa riki ña kutirramaykuña voltarikuña, Dios ninchispa siminta, Dios ninchispa yachachikuyninta, sumaqta q'ipiykuspa, hinallataq takikunata paltaykushpa ima chay hinakaqtin ñañaykuna turaykuna napaykullanchistaqmi Monseñor Lizardo Estrada Herrera, hinallataq Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia hatuq michiqninchikuna chayqa riki hermano Valentín hinalla hermana Gladys paykunapas irkaypiña kashanku nuqanchiswan kuska paykunapas napaykuyninta chaskiyusunchis turay Valentín allin hamukuykachun kay programanchis katikistakuna rimayni. Llapallaykichisqa wayqunapanaykuna hatunkari napayku kachun, pero naykispapas may pichaw yirkamashankiku qhawamushankiku qankunapaq kay sumaq p'unchay domingo bautismo día, bautismo del Señor anchi yuyarisqanchispi hinakaqtinqa dekanaturanaskunatas panay napaykusunman Ari napayrukusunchis. llapallan kupaqa
yayanchikkunapaq catequista masinchikkunapaq iñaq masinchikkunapaq decanatura Paucartambo Quispicanchi Akumayo hinataq Paruro Anta Urbamba Calca Quebrada Honda hinayataq kay Cusco llaqtapipas panay napaykuy. Añay turay noqapis napaykusaq decanatura San Jerónimo, Sagrario San y Antonio. San Antonio. Hinakajtinqa ñañay Gladys allin p'unchiy kachun allin hamukuy kachun kay programanchis catequistakunaq rimayni ñastañan uyarimasyanchis ñariki iñaq masinchikuna paykunapaqpas sumaq napaykuy kachun hinakajtinqa ñañaykuna turaykuna ñakunanqa riki bautismo del Señor nisqata ñariki yuyarisyanchis chayqa wakinqa riki chayraqpas chariki interakushankis ari a veces ki calendario litúrgico nisqapi ñuqanchis riki según imakuna sucesukuna karan imakunan aparikuran ki iglesianchis ujupi chayman hina ñuqanchis qatinchis pero ichaqa mana fecha exacta puntash yachanchis sino aswanpas riki próximas páginas chaykunata yuyarinchis ki iglesianchis ujupi según la Biblia también hermanos y hermanas chayraykuya ñuqanchisqa más taraq riki yachapakunanchis kasha ima imanakunata ruwapakunanchis kasha astawan yachariyta munaspaqa Chaynagastinqa ñañaykuna turaykuna qankunaspaqya allin hamukuy kachun kay programanchis catequistakuna rimayni ñuqaykuqa napaykamuyku tukuy sunquykumanta pacha kay programa chawpinta maymunayta ñuqaykutapis kay programata riki directorniyku Padre Bernardino Turpo Estrada paypa kamachikuyninwan maymunayta ñuqaykupas wach'irimuyku lluqsirimuyku domingo a domingo aqna kaqtinqa ñañaykuna turaykuna ari imata ruwankichis hayk'ata ruwankichis hawa llaqtanchiskunapi catequista masiykuna imataña ruwankichis yastañacha wakinqa riki imataña ruwashanku papa hallmay maymaña haykuyashanku wakinqa chakrata riki chaqmayshanku ninku yapuy ninkutaqmi riki barbichu ninkutaqmi chaykunaman imaña hawa llaqtakunapiqa killakunapiqa yastaña sayariyusyanku aqna kaqtinqa turay Valentin imakuna riki ki iglesianchis ujupi aparikusyanman o imatachis yacharisunchis chaykunata astawan riki mat'iparisunman Qhawarizunchis ya waykuna panaykuna imaraykus bautismo del Señor kunan p'unchay yuyarinchis anchita porque mana sentiduyuqchu ashwanpas piensasumaniki chay fechapichu bautizakuran chay fechapichu naceranas mana ya ashwanpas yachakunchik exactuwan pananchis nisqanhinapas ashwanpas ñuqanchis waykuna panaykuna imanaqtintaq chayta ruwanchis iglesianchis ya munayta waykuna panaykuna ordenllapi churayamun pananchis Gladesta a ver tapuyusunchis panay Gladys hayk'aqmi iglesianchispi musuq wata qallarikun año litúrgico hayk'aqwanmi Turay Valentin añanchaykin qallarikumi Cristo Reywan. Cristo Reyta tokuruspa qallarikun exactamente waykuna panaykuna primer domingo de Adviento. chaypiniki qallarinchis chaymanta suyakunchis mamanchis Virgen María wiksallikusqanta riki chaymanta nasimun iglesianchis churanya mana ya exacto yachasunmanchu riki haqay timpuqa mana karan kunan hina numerokunaqa entonces hayk'aqmi nacen taytanchis Señor Nacime riki ñuqanchis iglesiapiqa yuyarinchis 25 de diciembre nisqapiya claro chaymantaqa riki Sagrada Familia hamullanta huk domingoqa riki chaymanta hamullanta waykuna panaykuna Epifanía del Señor claro Epifanía hinaspa qhawari primer tariki ñuqanchis qallarishanchis año nuevo litúrgicopi manaraq taytanchis nasiyaqtin chaymanta nasimun chaymantari bautizakun riki bautizakusqanta imarayku chay aqna ordenpi hina kashan bautizakun chaymantaqa riki taytanchis predikanqa tiempo ordinarioraq kunan kayronqa chaymanta cuaresma chayamunqa imarayku porque chaypi waykuna panaykuna cuaresmapiqa taytanchis ña nisumamos waykuna panayku bautizamunmantaqa wajawasunchis ña conversionman hinaspa sufrinqa chaymantataq wañupunqa chaymantataq kawsarimpunqa Pascua p'unchay hukniypiqa qhawaris waykuna panaykuna orden kashan mana kanchu waykuna panay hasta panay kami huk fecha celebrakunmi riki mamanchis wiksallikusqan p'unchaypas yachakun waykuna panaykuna imina riki mamanchiskuna wiksanpi apawaransi riki 9 meses
esqonquilla ajnatan waykuna panaykuna iglesianchis qawarin mamanchis wiksilikusqanta hinayat qriki 25 de diciembre man tukamushllantaq chaypis hina kaqtinqa anshinata nuqanchis imapaq chayta ruranchis nuqanchis iñiñinchis allinta ancharinanpaq wiñarinanpaq huk muyuyta hina porque sichus riki nuqanchis mana chaykunata yuyarusunmanchayqa no sé imidachari protestante wayqinaskuna hina comunllata rimakusunman o kasqallantapas hap'unchay repetillasunman riki Cristo viene nispallapas imayatapas rimaysunman ashwanpas riki qayllanmanta riki hunt'asqata completota iglesia católicaqa yachachiwanchis hina kaqtinqa chaynaya kasha waykuna panaykuna Kusaturay Valentín ahnakaqtinqa riki yaqachu riki sumaqta Dios ninchis pasiminmantapas rimayruspa Dios ninchis yupaychana takiwan misk'irachisunman hinakaqtinqa riki llapallaykichispak napaykuypis kashan ñañaykuna turaykuna catequista masiykuna mapuni riki qhipamanqa aswanpas rinch'arichis kunanqa domingo día del Señor Santa Misama puririsunchis llapanchis chayta nispa riki kaymi programaykichis catequistakuna rimaynin. Dios mío te amo, asianchis, ya paya wawan kunata, jala que ya te mataris pa, jampi wawan gainis pa. Ma que ya te mataris pa, jampi wawan gainis pa. Kawari ma monaita, hayu se llama na kuwachis, baby ni wanchis wawai kun na kanki jatnis pa ni wanchis. Baby ni wanchis wawai kun na kanki jatnis pa ni wanchis. Pueblo que vive, Pueblo que alaba, pueblo que alaba, pueblo que vive, pueblo que vive. pueblo que alaba. Este es el pueblo que alaba, el pueblo que vive su fe, el pueblo que alaba a su Dios en espíritu y en verdad. Y están tocando el marco musical de Fuente Divina. Felipe, Víctor, Eloy, Albino. Arriba van punen canches, en el cachetao ya chanches, zapalla wawan penes, patios pa wawan kuna canches. Zapalla wawan penes, patios pa wawan kuna canches. Monas cañaña y turalla, ellos pa wawan kuna canches, que secreto cotimote, capay marichal cucananches. Jesucristo cotimote, capay marichal cucananches. Pipas Cristo beso yaco, capay que tal choyachaco, el mena Jesucristo, paz choyacas mamajina. Pipas Cristo beso yaco, capay que tal choyachaco, el mena Jesucristo, paz choyacas mamajina. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mi corazón, En tu corazón, en tu corazón. en mi corazón. Eso. Saludamos. Hinakaqtinqa ñañaykuna turaykuna siempre nuqanchisqa animanakuspapuni ñañay turay amapuni ahnaq chirichiriqa sino q'uñi q'uñi gasunchis riki ninriki kallpawan kallpawan nuqaq yastatas rimamshanriki mana kallpayuq kallpawan hinakaqtinqa ñañay turay ukundun cristiano Jesus qatikuqkunaqa kusisqa kallpasapa kananchis hinakaqtinqa ñañaykuna turaykuna ay imata ruwashankumapas turay Valentín kunan p'unchawkuna runa masinchikuna ima tiempo pingashankumapas kunanqa riki siempre kashankupuna papa hallmayta ña tukurapunkuña wakinkunaqa musuq papachata ña mijurunkuña o sea kunan tiempoqa mana kanchu ojo ñawpaq hinachu karan exacto riki karan chay tiempo tarpuna chay tiempo hallmanamanta kunanqa mejor riegukunawan ima cambiapunña panay are hasta ñan qayninpi diciembre killa
tukuyllaparaq mariki yastaña musuq papapas hijo Ramos qaña karan kunanqa yastaña wakin saksarunkuña wakin chiraqtaq allanqaku o sea según nisqaykina turay tiempopas cambiantaq chayqa yastaña ki riego por aspersión nisqankuña riegokuna yasta pues kunan munaspanchis tarpuramun sumarqa chayqa qarpayllawan wiñarachu Qasay tiempopas wakinqa papaypas tarpun papata chayqa cierto wiñanpuntaqmi qarpasqaqa mana qasa naqtin qasa narunchilla judarapun. ari Ajá. ay Chinapuri. chaynapuni ñañay Gladys ki ciudad ujupipas rik imimanakunapuni yaqacharik samakushaq rik enero febreroqa marçomanta allintaqa kay catequisisninchikwanpas qallarisunchis chayqa parroquianchikkunapas kunanqa chikanchik samarushyankuraq riki pero chaymanta preparakushanña ñañanchik Gladyspas riki wawakunawan kuraqkunawan ima llank'arinanpaq chaykina kaqtinqa kunanqa ña chiyaykamuña ki hora nisqa ima Diosninchikpas siminmanta ñuqanchikpas ñawinchananchispak chaypaq allapaykichis riki makilla kamunkichis wakinqa antayarakamuychistaqya ima evangeliomantan kunan p'unchik ñawinchamusunmi riki kay evangelio según San Mateo capítulo 3 versículo 13 al 17 nisqataq kashan chaypaqya mink'aykusunchis ñañanchis Gladys riki sumaqta ñawinchaypasunchis a ver yapachamanta igutiramisqa Mateo capítulo 3 versículo 13 al 17 nisqariki capítulo 3 versículo 13 al 17 hina kaqtinqa riki ñañanchis Gladystay valiykusunchis kaymi evangelio San Mateo qillqasqan willarikusqansimi Qampaq gloria kachun kachun taytallay. tallay Jesuspa bautisachikusqan. Chaymantataq Jesusqa Galileamanta Jordán mayuman chayarqan. Chaypi Juanpa bautisasqan kananpaq. Juanta ichaqa mana bautisayta munaspa nirqan. Ñuqa qampa bautisasqayki kanay kashaqtinchu qari nuqaman hamuwanki nispa. Chaymi Jesusqa nirqan. Ama hark'awaychu. Diospa kamachikusqankunataqa llapantapunin hunt'ananchis nispa. Hinan Juanqa payta bautisarqan. Jesusqa bautisachikuspaña unumanta lluqsimushaqtintaq hanaq pacha kicharikamurqan. Hinan Jesusqa rikurqan pay pataman Diospa Espiritun paloma hina uraykamushaqta. Hanaq pachamantataq huk kunka nimurqan. Kaymi munakusqay churi, paymi anchata kusichiwan nispa. kaymi Diosninchikpa rimarisqansimi Qampaq gloria kachun apu Jesucristo. Chayna kaqtinqa waykuna panaykuna munayta uyariyunchis Dios taytanchispaq siminta chaypi niwashanchis kunan p'unchay taytanchispaq simin imata siempre mishkitapunan chamanchis waykuna panayku kunan p'unchayqa bautismamantañataq chayqa bautismamantañataq rimasunchis pero ñawpaqchata kay niwasqanchista chaninchayrusunchis maymantan hamushasqa panay Gladys Jesus taytanchis mayman rishasqa imaymanta Galileamanta. Ajá, Galilea karaniki campo nireraja, chi Jordantaq mayu kasharaniki. Anchiman rishasqa chimantataq imaman rishasqa Bautisachikuq risharan. piwan bautizachkunanpaq. Juan. Juan. A ver, chimantapas inicialanchistaq imanisqan Juan munasqachu manchu munasqa panay. Mana hermano y monasqachu bautisayta. Imanaqtintaq manapas munamanchu kana chimantaña chaytaq chaninchamusunchis. Chaytaq nisharik déjale nesparik cumplirsunchis nespa. Chimanta Jesus taytanchis bautizakuqtin panay Rosita iman pasasqa bautizarkuqtin lluqsiramuqtin unumanta lluqsiramuqtin. hanaq pachan kicharikapusqa Chimanta pin urayamusqa kara. hina riki paypatamami riki yuraq paloma espiritu uraykamusqa Ajá, chimantapas riki hukkunka uyarikusqa panay piqpakunkam imata nin chay Diospa kunkami nimusqa riki kaymi munakusqay churi paymi anchata kusichiwan nispa Ari chinapuna waykuna panaykuna munayta kunan p'unchay uyari mayta
k'akutanech noqas uyarinskita wakin mana puntaqa jovenkuna chikukuna riki mana uyarinkupastaqchu chayqa kunan hukmanta uyarillanchistaq kay taytanchispaq seminta imarayku porque noqas kunan puncha iglesianchis yuyarishanchis bautismo del Señor 11 de enero 2026 chayrayku waykuna panaykuna kunan wataqa kallpawan qallarinanchispaq siempre kay sacramento mandapas rimaysunchik huk sacramento ki bautismo kashan waykuna panaykuna hina kaqtinqa a ver imatachu kunan yuyarisunmanpas wakin wayqinskunaqa siempre ninkupunarik Juan Bautista hina bautizakunanchis aqnata hina shinakunata uyarrankichu panay Gladys o hermana Rosita uyarranchischu mana chikuna Ari turay Valentín maykutiriki kunan tiempoqa uyarinchis puniachi rimaykunata ninchis riki Noqaqa Juan Bautista hina imena riki Jordán mayupia bautizarakamusaq nispa manaski uña bautismuyqa riki irqillanpiraq mana yuyaylapiraq karanchik chi bautismuyqa sirvinchu manas balinchu hatun kaspas riki bautizachikunay kasqa chayqa riki kunanqa haykuruni iñiruni kipi riki Cristutan riqsiruni Diostan riqsirin chayqa kunanqa bautizarakamus bautizakunayki niqtinqa riki maytarinku ñañay Gladys willawasqayki riki haqay waq llaqtakunapiqa bautizanku riki anki rayqa riki haykumusyan riki uno chaytan allinta unquramunku hatunta chayqa chaypin riki challpunarkunku riki utaqchis riki haqaynapi riki apurimaq mayo ninku mayuta niwaqmi anki mayo apurimaq chay Qonuq llaqtapi kan chay hatun mayuman iman chinganku Juan Bautista hina bautizakuyku nispa chaymantapas imaykunapi riki wakinqa pisi granjakunapi Lima llaqtakunapitaqmi turay riki anki ninku riki piscina artificial nispa riki namanta plastikukunamantasna kasqa chayqa unuta riki contratarukunku cisternapi chayqa chayman hunt'arachinku chayqa chaypi sumaqta bautizarunku chaytan riki kunan tiempo bautismo y chayqa maykuti runa masinchiskuna confundisqay kanku no chayqaychu kanpas nuqapish chaypichu bautizarachikani imapas ankipas allin nispa yapamanta bautizaychikushyankuta chayllapamas kanman allinraqcha riki manachus kawchinarkunku imachi pasaron chayqa huk laruman siqaspa ñataq yapamanta riki bautizarachikullankutaq aqnakunan kashan pukllakuy hinan kay bautismowan kasyan chaykunatacha mat'iparisunman riki turay Valentín yaqasina riki ñuqanchikqa nisunman imaynan bautismo kanan allinchu manachu uña kaypi bautizakuna anchikkunata ñuqanchikpas riki nisunmanpas hina porque yachisqanchis hina wawa bautismunchispiqa kunan tiempoqa padrinota hap'ikunchis huk padrino huk testigo hina kan tayta mamanchikkunapas kan ladunchikpi pero sin embargo kunan tiempo anki riki mayukunapi p'unqukunapi riki piscinakunapi bautizachikushyanku chayqa manan hermano kanchu riki ki padrinopas ni kanchu riki aswanpas riki pastorkunalla nishunmanpas hina chaykunallan kanku pero mana rikunchikchu no porque rimapaywanchis bautismopiqa mas allintaraq ima pitan significaman ki Jordán mayo imanaqtinmi hanaq pacha kicharikunman imanaqtinmi altomanta riki Jesus bautizakushaqtin paloma blanca uraykamurqan porque payllamami uraymura mana riki sapanka bautizasqamanchu riki uraykamurqan anchikkunata yacharisunman chaymantapas nillasunmantaq riki ima roltan kunan tiempo kay Juan Bautista hina cumplishanku pikunan kashankuman kunan tiempo Juan Bautistakuna kashanmanchu icha manachu ankikunatacha turay Valentín mat'iparisunman ari chaynapunin kashan panay personaykiri Gladys personaykiri uyarrankichu chaynakunata manataqchu chay hermananchis nishanchikkunata Ricky turay Valentín noqapas uyarranin wakinqa kasaraykushanku wakinqa bautizakushanku kasarakunankupaq wakinkunataqcha suyanchis hasta suyanku hasta 30 años cumplilankama Jesus hina hatun kaspa bautizakunankupaq Ricky imaymana rimay uyarikun bautizamantaqa wakinqa mana wawachatapis contrapi kankupa wawachamanta bautizaytapas Ajá. Chayna waykuna panaykuna chaytapas niwanchikpunia mana o sea
más que todo no canchis manka nanarwan son conjesta bautsuman tremachtenjesqa ishkita bautsakutingarik ishkinsata Ari. ima o nepongrik manan balinchukay nes imi manakunata anchikuna wayqkuna panaykuna khuna punchikunaqa aclarananchikkanman imaraykuchus bautsuman tremashansrik entonces confundiko hina kay kibepsrik machuña taytanchik señor bautsachikushan 30 años entonces ajnatacharik bautsakuna nespaninku manata wakin wayqinskunarik yachankuchayqa pastorkuna aqnayatapunata yachaychankuchayqa chilata iñipunku pero ashwanpas mana qhawayunkuchu a profundidad Diospa sementa hinaspa ishkimanpas tukupullankuman ishki bautismuyuq hinaspa huchayachikashanman rik huk ininchista napusunman chayqa mana erik wayqkuna panaykuna iglesia cambiaybastaqchu kaykashan sichus Dios taytanchisman qatikuyta munanchis chayqa mana erik iglesiataraqchu cambiarnanchis chay bautismukunawan hina kaqtinqa chayna kaqtinqa ñachurik Dios taytanchispaq alabanzawanña kunanqa misk'arachishunman Kusa turay hinaqa misk'arachisunchis. No dudes, Dios te ama. Ama Iskayankichu, Diosta, Munakusunkin. Responde gracias papas, mana poner con kawartu. Responde gracias papas, mana poner con kawartu. Agnabi, mamanta, mamaypa, saqiku warqa. Agnabi, mamanta, mamaypa, saqiku warqa. Imañas kayma Diosnita, mana payta munanaypa. Imañas kayma Diosnita, mana payta munanaypa. Panasya kaymanchu Diosnita, mana munaspay. Panasya kaymanchu Diosnita, mana munaspay. Munaykuspan kaykuspaymi, nuqapas munaykukani. Chaymi tukuy sunkunuqa Diosnita munayukuni. Munaykuspan kaykuspaymi, nuqapas munaykukani. Chaymi tukuy sunkunuqa Diosnita munayukuni. ¡Eso!
Ancha manas cañañakuna turaykuna kayna kunanqa domingo día del Señor hinallata hiyarinchis riki bautismo del Señor Jesucristo taytanchispa riki ña bautismontaña yuyarunchis ajnaya kasiañañaykuna turaykuna imata riki hawa llaqtapiqa piensashankich ñachu imakuna ruwaypi ñachu kashankis wakinqa riki bautismanta rimaspaqa wakinqa turay sacramentokunamanta ña piensashallankutaq paykunapas hayk'aqmi wawayta bautisachiy ima ankianuntish allin noqanchispaqqa no hermano, hermana, padre, hermanitos, bautizachsaqmi wawayta imata ruwayman tinkuqa kusisqa noqanchispis kanchis riki porque es una responsabilidad allimi chayqa ñañaykuna turaykuna tayta mamamanta pacha qallarispa chaykunata maskhiqa porque qhispikuyninchista riki mashkhashanchis mana riki aqnallachu kashanchis hinaqa ñañaykuna turaykuna sichis piensashanki wawaykita bautizachiyta chayqa allimi kasyan taytanchispa munaynintanchiytaqa ruwasyanki hina kaqtinqa turay Valentín hasta wancha parizón mariki que evangelio según San Mateo capítulo 3 versículo 13 al 17 Jesús pabautismo manta sumaqta riki rima payawasianchis chitacha hasta mariki ajuerina kanman Noqata apuymusakis ishkinikchisma a ver Jesús taytanchis huchan kanmanchu karan manachu kanmanpis karan Jesús taytanchispaqa mana huchankaranchu huk santo karan payqa y huk tapukikallamantaq y qankunamamus suqakunapanayku llapaykismaya Jesús a ver bautismo imapaqtaq hucha pampachanapaqchu ichari imapaqchu kanman Hucha pampachanapaqmi turay bautismo. entonces imaqtintaq Jesucristo taytanchisri achuykuran bautisachikunanpaq imaraykuchus Jesús taytanchisqa achuykushan runa masinkunaman kushkaya o sea llaqtamanpis hach'iykushan huch'uyaykuspa mana aswanpas nuqaqa hatunmi kani mana nuqaqa huchayaqchu kani chayqa nuqaqa ahora sí manaña nuqaqa kiwnumanqa challpuchikushan sino huch'uykayninta paypas humildadninta riqsichikushan chaypi Juanpas nishamariki mana nuqaqa bautizaykimanchu qanmi ashwan bautizawanaykiqa imi nuqaqa bautizakiman nispayarik se resiste ajá porque chayta nisharik cumplillasun ruwallasunchis Juan nispa aqnata junt'akunanpaq nispa waykunapunaykuna anchi palabra junt'akunanpaq chaymi waykunapunaykuna imatan chay significan nuqanchispaq taytanchis señorqa bautizakusharan panas nisqan hinapas mana huchanmanta arrepentikuspachu ashwanpas nuqanchiswan identificakuspa runakunawan imata identificakuyri ninkunik zapatunman churrukuaq nisparik o sea huk nipiqrik póngase en los zapatos del otro no del prójimo nasrik chayqa anchinata nuqanchikmanpas runakunawanpuni kayta munaran huk nipiqa mana pay hatun chakunchu Dios kaspapas uñayaykun uchuyaykun humilde Señor taytanchis kasukun huk nipiqa hasta la muerte porque bautismoqa significa que wañuy kay pachapaq y lluqsimuytaq kawsarinpuyrik nuevamente nací entonces waykunapas chirayqa Jesucristo taytanchisqa haykuran kay unuman waykunapunaykuna mana hukniypiqa niraqtaqmi ancha imamantaqa kay Juan Bautista riki bautizasharan chayqa cristiano nuqanchis bautismopastaqchu karanpastaq chayqa karan bautismo de conversión yariki panay manachu Ari bautismo de conversión bautisakuranku Ari porque nishampuni riki sutinta riki mana pascha kaypi chukashan kaypi puni chukarushan pero ichaqa riki Juan Bautistaqa niriki hamuychis huchaykismanta huchaykista saqirispa Diosman kutirikuychis nispa no entonces kayqa kashanman conversión nisqalla imanataq nuqanchis tarinchis puni bautismos qhipamanpis tarishallanchis punia turay Valentín imaynapi kay sacramento de la confesión sapa kutin nuqanchis confesakunchis chayqa
Saparatun convertikushallanchis punia, porque mana punia nisqa nisunman sina pipas maypas imachamantapas ajna santullapuni kaysunman siempre qhawaywan ruwaywan imakunawanpas noqanchisqa huchillikushanchis punia diario. Entonces chayqa importante, ¿no? Chayqa chayta noqanchista ki conversión ta astawan chaypipas qhawarichiwashanchis mana nisunmanpas hina kirunakunaqa unullamanña challpiykuranku nispacha nishanku sino huchankutaraq chay challpukunankupaqpas primertaqa riqsikushanku riki. Entonces chaymanta tapukuykallamanta a ver, Jesús taytanchis kunan bautizakushanik rikushanchis Ari. qhawashanchis chayta bautizakuran nuqanchis kikillanta bautizakunanchispaqchu icha imapaqchu bautizakuranpas y hinallataq qankunamanpas tapukuykallamanta kikillantachu manachu. A ver, hermano. A veces nisunmami kikillanta bautizakusunman nispa, pero mana yachaynachu riki. Nisunmam sina Jesús taytanchisqa kipiqa qhawarichishuanchis humildadninta riki. Primero, riki. Primero. Ajá. Entonces, chaymantataq kunan qhawarichiwashanchis maypachanchis pay bautizakunchayqa Espíritu Santo tiyaykamushan riki. Entonces, Claro, kanman sunayaqa primero humildad kañinta chaymantataq kasukuyñinta porque taytanchis mandamuran entonces kasukushan riki. ajá, Chay obediencia. juntakuchun Ajá, nispacha riki. juntakunanpaq. Chaymantataq imatawantaq kanman chay bautizakusqan imapaqtaq kanman chay bautizakusqan rato imakunan pasashan anchiwan noqanchis reflexionación suwaykuna panaykuna personaykichis a ver personaykichu a ver iman pasashan bautizakusqan momento anchipi iglesianchis nin waykuna panaykuna teofanía nispa imataq chay teoqa kasqa waykuna panaykuna Dios ima rimaypin kashasqa griego rimaypi kashan teo Dios rik fanía epifanía ña pasaronchis qayni 6 de enero rik Epifanía. fanía significa manifestación hukniypiqa manifestación De Dios. de Dios Ay, anchita significa teofanía entonces Ajá. imatataq anki cita más hora 16 manta qhawashan rik anchi uranpi rikukushan Santísima Trinidad Ari, quinsante Hukniypiqa qhawachwans. entonces manaya taytanchis bautizakusqa karan nuqanchis kikichallan ajantapuni rik unquman chinkayaranchis o mayuman chinkayaranchis mana chaypaqchu bautizakusqa ashwanpas taytanchis riqsichikunanpaq rik teofanía nishas rik Ajá. Dios riqsichikushan hukniypiqa pin Dios kasqa quinsa persona La kasqa Santísima a ver Trinidad. pikunan kasqa a ver imakunata ruwashan panay personayki anchata chaninchayrama a ver quinsan kashan quinsa Ari, manachu maypachanchus bautizakun riki Jesús taytanchis chayqa lluqsiramun riki bautizakusqanmanta chayqa sayarramun chaymantan hanaqpacha kicharikun y chaypitaqmi Dios yayaq, o sea, del Padre kunkanmi uyarikuni kaymi kay churi munakusqay churi nispa riki. Chaymantataqmi uraykamullantaq chay pasaqtin ima Espíritu Santo paloma formapi riki yuraqcha uraymushan entonces chaypiqa Espíritu Santo ijurishallantaq entonces Ishkiña karunku riki. ishkiña. Jesús Entonces Juan. Jesús wantaq quinza porque chaypi anchipin rikuchiwanchis Padre Hijo Espíritu Santo en chayraykuchariki kunkapan nisharik ajá kunkapawan kunka chay kunkaya kasiyan kay Dios nisqa. Dios taytanchis Dios taytanchis. kamaj Ajá, es la manifestación, es kaikina la manifestación de Dios, ¿no? La Santísima Trinidad que se manifiesta. Entonces, ni sumam sina que bautismo pega no canchis el que caen en jis bautizakun shega chire kuya no canchiska en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿nespa? Bautizakunchis y chimanta trik hanaj pach kichari kunespa chega may pachans bautisakapun shega hanaj pachama no canchis psriki, o sea, Dios pawawangma tukupunchis, ¿no? Entonces, Dios pamunaskan wawanman tukupullanchistaq ajna kanman hermano Valentín. Entonces, chayqa mana kikin ruwananchispaqchu kashan porque más bien está manifestándose cuando una persona se bautiza, ahí están las tres personas. Riki, ankita qhawarichiwanchis turay Valentín. ari kaypiqa manaraqa nuqanchikna bautizakunanchispaqchu bautizakushan taytanchis ashwanpas cumplinanpaq riqsichikunanpaq Dios hina. Entonces, maltaya nuqanchis interpretación man sichus rignación manchaqa Jesús taytanchis hinan bautizakunanchis 30 años mayupin bautizakunanchis manaya allintachu kayta Dios taytanchis seminta hamutashanchis entendishanchis. Entonces, waykuna panaykuna
chayta nuqanchis imapaqtaq entonces kaytari imakunalpaqtaq nuqanchis reflexionasunman más que todo riki hanaq pachan kicharikushan entonces maypachas nuqanchis rik bawas aconseja nisharankiña riki hanaq pacha kicharikun chi chitaqsiriki ninchis primer sacramento nispa puerto como Iniciación puerta a la vida cristiana, Ajá. nespa, o sea, Qallari rik Qallari. qallarishanchis O sea, Pero Entonces, hermano, pero tú a ver. Valentín Huaquinqa piensan que chipi tukukapu nampak riki. Bautizoan tukukapun, mana chinach. mana Chimanta nuqta puyku imanturay manaraq waqtiman pasarchaqtiki. Vale. Nuqa uyarini wakin hermanonchiskuna, turanchiskuna ninku, mana nuqaqa wawachataqa bautizachimanchu porque payqa mana pecaduyuqchu nispa. ma huchaq Ajá, mana huchayuqchu. y además de Ajá, eso, sí. mana, yuya inimpiraqchu, mana, Chira, yuya imaniwaqmi Turay. ciertuchu, manachu. ari chichakunata kunan ashchatawan chaninchamusunchis kunan ñataq ña chanincharinchus kay evangelio chiqa kunanqa wawanchiskuna bautizananchis imanaqtintaq entonces iglesia catolicapi iglesianchispi nuqanchis bautizanchis bautizanchis wawanchiskunata irqinskunata mana huchallaqtaraq huchaqchu manachu a ver escribimus personaykichispas kay oranpi pikuna ninkichis wawakuna huchaq nispa imanaqtimi huchaq imanaqtimi mana huchaq anchikunata qankunata Anchikunata. escribimunkis aink oran qillqamunkis waykuna panaykuna asrachaman kuteramsaqku kay Diospaq Dios alabanzan qankunapaq ñawaykuna panaykuna Y contigo, hermana Gumercinda Guamanilla, alabaremos a Cristo. El saludo especial para el hermano Juan Isidro Gonzalo y esposa Inocencia Suma. Eso sí, alegría. Kusa ñañaykuna turaykunaq nakaqtinqa maymunayta kay taytanchispa bautizunmantaya nuqanchispis rimarisianchis hinaqa riki wakinqa tapukamishankuña riki hermano hermana ima bautismo balinman irqikunaqa mana huchayuqmi riki kankuqa mana riki paykunaqa huchataqa riqsinkuraqchu chaychu bautizachisunman aswampas paykunaña riki bautizakushachunku hatun kaspaña paykunaña eligikuchunku mayman chayman rinankutapis manan
nuqaqa bautizachimanchu nispa nishanchis, pero a veces taytakuna mamakuna a ver accidente pasachu imapas laq'akuchun por no sé, por casualidad laq'akuchun wiksa santa riki takaron chayqa phatarun wiksa chayqa wañurapun chay iminan kanman anchikunapi piensananchis chaykunapi riki ñuqanchis yuyaykunanchis mana riki naja nishasunmanpas hina riki Jesus taytanchisqa rikuchikunanrayku riqsichikunanrayku que Dios taytanchis riqsichikunankaron Padre Hijo Espíritu Santo rayku Jesus taytanchis hinata pone riki mayujumanpas chinkaykun chaymantataq kinsantin personakuna que Santísima Trinidad hijurin anchita riki ñuqanchis Iglesia Catolicapiqa riki bautismanchis p'unchawqa riki yo te bautizo en el nombre del Padre del Espíritu Santo nispa riki bautizawanchis, pero nisummanpas hina aqay tiempopiqa akas Juan Bautista bautizachikuychis Diosman kutirikuychis huchaykichista saqirichis nispallaman nishan riki akas nishanchuri yo bautizo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo nispachu nisha anchitay ñañaykuna turaykuna ñuqanchis cuentata qukunanchis anchichakunata, entonces chaypaqya turay Valentin hasta mat'rimsunchis ñañay Gladys. Ari chaynapune ñawpaqchataraq matipayushumanki evangelioma imaraykuta taytanchis bautizakuran chay Jordán mayupiri iglesianchis newanchis siempre unutan preparasharan kay bautismopaq hukniypiqa waykuna panaykuna Jesus taytanchis bautizakusqanqa ñuqanchispaq bautismunchispaq preparasqanmi kashan waykuna panaykuna preparashallanraqmi manan igualta bautizakunanchispaqchu hina kaqtanqa tapukuymi kasharan waykuna panaykuna escribimurankichu manachu qillqamurankichu manachu kanpas chayqa chaypin waykuna panaykuna tapukuy kasharan wawachakuna huchayuqchu manachu iminan panaykuna personaykichis wawachakuna qullachis nasiramun huchayuqchu manachu wiksamanta Huchayuqpuni turay riki huchayuqpuni ñuqapaq personaykipaqri Wawachataq chayqa nasimun chayqa ñuqapaq manasuna huchayuqchu kanman turay. huchayuqmi ñañay ima yuyaypin kanki. A claro, ver, kan no puni cae con macanakshayku yaqamanta riki puni huchayuqman acá. huchayuqman entonces a ver turay Valentin imanaqtimi ajá. huchayuq kanman o mana huchayuq a ver. chaynapunia ishki ideapunia kan maypachas predikaq rinchis huqlarukunata chaypipas niwanku wakin hermanakunaqa ari huchayuq manas imanaqtin porque wiksaykupin hayt'apakun uña wawachaqa chayraykun huchayuq nanachimasqankumanta nas wakin ninku otaq ninku wakinqa mana huchayuq imaqtintaq mana ni siquiera yachankuraqchu paykunanas entonces chaynapunin kan ideakuna pero waykuna panaykuna ni siquiera manan chay huchanku kanchu hayt'apakusqankumantachu manan chaymantachu ashwanpas haqay Adán Eva hina nisumariki ñuqanchis tayta mamanchis primeros hombres no taytanchis kamasqankaran paykunaq huchanmantan hamushan waykuna panaykuna Diospaq siminpi maypinchita rimashawanchis chata wakinkunaqa yachayta munanku riki Romanos qillqapinchita rimashawanchis Romanos capítulo 5 versículo 12 chaypi nawashanchis huk runallamanta huchahaykurusqa hinaspa llapanman ñuqanchisman Mira ninch. llapan Descendencia. kay llapan runamanpuni huchaq aypaykamushawanchis nisonmaniki chaynanirayta aypamushawanchis llapan runa kasqanchis rayku entonces waykuna panaykuna chay huchawanmi wawakuna kashanku hukniypiqa iglesianchikpiqa kanya pecado original ninchis chaymantataq pecado personal wawachakunaqa manaraqa kanraqchu pecado personal ñanqa porque 5 años 6 años anchikunaparaq irqiqa Ellos Ajá. no hablan, ¿no? Mana- Escucha. mana rimankuraqchu nitaqa yachankuraqchu imas mana allin Inocente akanku. inocentellaraq kakunku chayqa mana yachankuraqchu hucha kasqanta wakinqa entonces pero kashanpunaraq chay Adán Evamanta hamu huchaqa paykuna Ari, chay miray Entonces, kashampun. chiraykun huk nisumamos waykuna panaykuna kaypiqa mana burlachu mana imachu wayqiypanay wawa bautizachinanchisqa anchi hucha kasqanraykun huk p'unchay naciruqtinpas huk semana naciruqtinpas ñuqanchis imata ruwasunman wawanchista Bautizachimu. imataq bautizachiri a ver imataq chay bautizachiri hukniypiqa nisunmanchariki Dios pawawan kananpaq temploman apapunchis. claro a ver tapumusayku wayqiypanay hermana Gladys o personaykita tapuykiman wawayki naceramuqtin Diospaq wawan kanandachu munanki icha qurachik hinalla Diospaq kamasqan kanallandachu munanki Dios, Que turay nuqa mamankunaqa munankuman wawankutaqa siempre Diospa wawan kananta punía. chay hucha kashanmanta chayqa chay huchamanta
Limpieta pone. munasun marik. Urquyta punachi runak Riki. munasun marik. Libre Allin kananta. piensayniyuq runak siono. Chayta Pero pone. chaymantapas mana chayllachu kamarik cristiano kaymanpas tukunsha. Chay wawacha cristiano Bautismo. kanantachu munankichis manataqchu. Noqa Wawachay. munanin 100% cristiano kanantaqa porque Jesús taytanchis qhatikuqpuni kana ariki mana erik aqnapichu kana quizás wiñarukuspaqa atiuma ima tukupushanku riki chayqa astawan llakichikanman tayta mamapaqpas riki turay Valentin. Ajá. Entonces, chaymantapas qhawar Espíritu Santo taytanchispas chashkisharan huqniypiqa uraykamusharan Espíritu Santo aqnatasha bautismopiqa Espíritu Santo nuqanchikpas bautizakusqansi ratuqa chashkinchis. Nuqa tapullaymantaqa wayqikunata hina llapaykichisqa Espíritu Santo chashkinantachu munawaqchis huqniypiqa Espíritu Santo Dios ya. Dios tiyanantachu kay wawakichispi munawaqchis mandaqchu. Munaykumanmi chiraykun riki nuqanchis ninchis riki somos templo del Espíritu Santo nispa Ari. riki templo del Espíritu Santo ki bautismunchimanta pacha temploman Dios tiyanan wasimanpuni tukupunchis chiraykuya nuqanchisqa munakunchis chiraykuya kay cuerpunchistapas nuqanchisqa amachakunchis chirayku respeto riki kan ki cuerpunchispaqpas chirayku munaytapas nuqanchis imaynatan taytanchispaq agradananpaq hina puririnchis ki cuerpunchiswan chay templo del Espíritu Santo kanantapuni wawanchispipas munasunman Dios taytanchis chaypa sunqunpi cuerpunpi tiyakunantapuni munasunman hermano Valentin. Ari chinagaqtinqa hinaytaqcha bautismopiqa iglesianchismanpuna hayk'upullankutaq chaynachu manachu kamapas iglesianchismanchu hayk'upunku manachu Ari turay. nuqanchis llapanchis bautizakuspaqa somos Miembros de la iglesia. iglesia. Ajá. Miembro rimataq chaypiqa kashanchis cuerpo parte rik Ajá. San Pablo qari cuerpowan marik iglesiataqa comparamos Ujú. nuqankani ñawi nuqankani wakinqa kanchis ninri wakinqa maki kanchis Ujú. makinqa chaki wakinqa simi predikaq takiq tukaq rik otaq yanapaq iglesiapi yanapaq llank'aq chayqa maki kanchis aqna iglesiapiqa imaraqcha nuqanchis kakushanas rik qampis wayqiypa nay kakushankipascha maki maypachas yanapanki waqcha masinchis chayqa makiya kashanki tukaywan rik yanapakunki chayqa makiya kashanki iglesianchis wayqikunapanayku hinakaqtinqa aqna rik iglesianchispiqa chayna munaychi yachikuykuna kashan entonces bautizakuypiqa manaya huchapanpa chayllaybaqchu kasqa Aswampas Kawarisqanchisman Dios kasqa. ninchispa wawan kananpaq. A ver, narso huchamantachu repetir a ver. Primero kasqa huchapampa chaypaq ¿sí o no? Ari. Chimanta iman kasqa? Dios Dios taytanchispaq wawan kananchis. kananchispaq. Ari. Panay Dios wawanchu kanki manachu. Kanchispuni ariki Llapanchis bautismo. kanchis Diospa wawan. Llapan bautizadukuna kanchis Diospa wawan. Ahí está. Supichayo. Entonces, primero kasqa rik huchanchis pampachakunanpaq, chimanta Chimanta Dios Diospa wawan wawan kananchispaq, kananchispaq. chimantataq cristiano kananchispaq, cristiano kayqa Cristo qatikuya kasha. Ujú. Cristo qatikuy, chimantataq Espíritu Santo Santo. chashkinanchispaq. Chashkin pay huqniypiqa tiyanqa Espíritu Santo Nuqanchis templo kasunchis templo nuqanchistaq del Espíritu Santo. imataq templo re Diospaq Tiyanan tiyanan was. rik entonces chaymantataq pisqari iman kasqa nuqanchis iglesia kapunchis huqniypiqa parte de la iglesia rik chaynachu manachu entonces mana huqchayllapaqchis bautizakusqanchis entonces wayqikunapanaykunachis chaykunata kuna yachaysunchis hinaspa wawanchikkunatapas bautizachunchis ay panay thuq tapukuycha ratuchallacha rimayarsun oran ganaramushawanchis chay bautizakuqtinchis re pikunataq compañawanchis imaraykutaq compañawasunman importante chay compañawaqninchis manachu kanman Importante ponía porque Jesús taytanchispis riki manan riki sapachallanchu ni que uno ojupiqa chinkaykushan aswampas Juan Bautistaq compañasyan y Juan Bautista pone makintapas churaykushallantaq chayraykuya kay bautismunchispiqa kay wawakayninchispiri riki nuqanchisqa acompañados por nuestros padrinos y Padrinos. chaymantapas chay pahawan patama tayta mamanchikkunapas kushka kashallankuta Noqaman gustaban anki palabra mana claro padrino allinya kashan castellano maypaq entendinchis allinta pero contextonchis más ta gustaban anki compadre y comadre claro Imara- compadrekunata comadrekunata munakunchispuni wa naman riki chi bautizachpanan palabra chata hermana definir rumancho a ver compadre nishani comadre huqniypaq riki como padre como madre rik chayqa mamajina mamajina, taytajina taytajina rik ajá kapun manaña
hojrunañachu chayrayku respeto kan cariño kan kay padrinuychis madrinanchis chaynachu Ajá. manachu importante Chayna poner. pone. Entonces iglesianches manaya equivocaconchu kay Padrino pip nombre padrino ajlay perik nimpon iglesianches peka siempre kachun bautizasqa confirmasqa y matrimoniasqa nespanayka chayqa imarayku porque ejemplo ta qonankashan wawanman ahijadonman mana hoqrachollachi padrino kaypis madrino kaypis madrina kaypis no ashwan hasta Toda la vida. wañupunan kama acompañanan Tu imatarwaspa responsabilidad chayqa Ajá. turayrik. O sea, imatarwaspata acompañanman panaykiladis kay padrino icha chiratullachu rihu ramunan quwikanka mijunanpaq mana chinachi turay padrino kunaqa noqa yaqsuna pensayman kananku uj papa espiritualmente mama espiritualmente más Dios lado partimanta rik paykunata alliñan pusananku misaman rinankupaq llapan sacramentokunata mandamentokunata anchi puriman qatinankupaq. Ari, chenapunin panay, entonces, napunin kusataninki Dios monaco runa kanan hojneibaqa. Ari. Ñan tiempo ganara machanchishña, hermano Rosita, personayki konanqa, dispitakamnanchispaq ni wayku. Ari turay Valentina ñay Gladys ari chinapone riki no canchis kachi ari ki bautismo manka achi kunanchispone como primer sacramento hanak pacha punku kicharigninchis riki hanak pacha punku kicharigninchis imayna haqay tiempopi Jesus taytanchis bautisakuqtinchis hanak pacha kicharikurqa ajnatea no kanchki vida cristiana kawsananchispaqqa ki cristiano catolikunapaqqa kichawanchis punkunchis tano kanchispaqqa riki kashanchis ki sacramento cumplenanchis pagina tanispaqa turayku niñaykuna hakuya ki sacramento kunata riki manaraqpascha riki wakin junt'ashankichischu chayqa junt'aynanchis kanqapuni kay iniciación a la vida cristiana qallarinanchispaq sumaq kusikuypi Diospa wawan kananchispaq chitanispa ñañaykuna turaykuna ña kay programanchis catequistakuna rimaynin uchkaymaña chiyaron chayqa siempre animamuykiku hermanos y hermanas siempre animullawanpuni purishasonchis mañakuspanpuni kusisqalla y santa misamanpas puririsunchis chitanispa pimaymi rimapayamurasunkichis ñañaykichis panaykichis Rosemary Santa Cruz hananpa hinallataq ñañaykichis Gladys. chaymantapas turaykichis Valentín. Ari noqayku kinsantiku maymunayta kay programapi compañamarayku chaytanispa riki tukuy apsaqku qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí.